celebrando un día de activación de Sun Club by Veuve Clicquot. Ito un programa kami na ko Veuve Clicquot in diferentes luganan del mundo. Kami na ita enhance leisure moments de cada persona na cada país. Y awin na sa Tierra del Sol, Bunny Pool, enjoy yung glass de Veuve Clicquot y a vibe. DJ Sky and some of his friends performing. Nasa ating Maribel, imas lahat nos ni Roger, diba? Steel pen, kami na ko taponiano un diferente vibe, din diferente ora na durante dia. Upon arrival, naluhayan ng glass di Veuve Clicquot, como na welcome. Itami na tayo yung wire regalo, a good vibe, a good atmosphere kinana Tierra del Sol. Baiting más durante el año, tanto de Veuve Clicquot como otra marca de Moet Hennessy. Pero sa kita wata prome y kita pendiente riba más evento na kuno sa baiting tenga como demanda na. Well, nos queremos invitar pueblo de Aruba para kita pendiente riba el próximo evento na ku Aruba Trading Company conjuntamente con Tierra del Sol y Joya ta baiting. Y también nos quero agradecer Tierra del Sol para partner up aqui junto com Veuve Clicquot e nos quero agradecer pelo staff e toda a gente que join us awe e nos look forward para ter mais guests no próximo evento.